Bongani Ntanzi u hehla magistrata na fokisi ku hemba vonwa eka ntsengo wa dlawa ka Senzo Meyiwa. Vukhamba bya mimovha leyi tirhisiwaka mindzelekani byoya byinyanya. Kasi ka mitlangu nhloko ya Safa Danny Jordan a hoyozela bafana eka matlangu ya vona eka AFCON 2023 eCote d'Ivoire. Pagana lama Mahungu Xitsonga ka SABC. Riperile kasi hi tlhela hi ku Happy Valentine's Day eka lava tlangelaka siku leri ra varandzani. Riperile. Mboni ya vumbirhi eka ntengo u dlawa ka Senzo Meyiwa u hehla magistrata na fokisi hi ku hemba vunwa. Bongani Ntanzi u ye mahlweni a konanisiwa ekhoto hi vachuchisi ekhoto le henhla Pitori. U konanisiwa mayelana na xitatimende xa yehe xo pfumela nandzu wo dlawa ka Meyiwa. Khoto yi le ka ntshamo wa le tlhelo eka ntengo wo teka xiboho loko switatimende swo pfumela nandzu hi vahehliwa vambirhi swi ta amukeriwa tanihi vumbhoni eka ntengo kumbe e-e. Muhehliwa wa vumbirhi eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa, Bongani Ntanzi, u yima hi lero a nga si tshama a lerisa Dominic Mjiyako leswaku a va muyimeri wa yena, naswona u hlangene na yena ro sungula hi siku leri va ngo u hlambuluke hi rona ra vumbirhi ra 24 Khotavuxika 2020. Ingabe utshela le nkantolo yini ukuthi ngalelo langa lelo awuzange umazi loyo muntu loyo owakhuluma naye ukuthi uwubani ngalelo langa lelo? Kusenkantolo mina igama lakhe ngilizwe mina sehlele esitulweni ekhuluma nosisi lo, hayi umama omlungu, ekhuluma nosisi embuza ukuthi ubani egama, ngamuza phane ngizwe igama lakhe ukuthi uDokozo nesibongo sakhe ngase ngangisikhohlwa manje sisi sibongo ngisijwayele kusenkantolo. Hambiswiritano tswala ra xiviko leri humesiweke hi magistrata Vivian Cronje ri kanetana na swona. It's written, do you have a legal representative? Do you wish to apply to the Legal Aid Board for assistance? And if so, do you wish to consult with him before making any statement to me? His answer was, Mr. Mjiyako is my attorney. No, my lord, I dispute this. Kambe Ntanzi u ri Cronje na mulavisisinkulu Brigadier Bongani Gininda va vulavule mavunwa ebokisini. Evidence from that was given by Brigadier Gininda that on the 23rd of June 2020 received a call from what police station that there was a legal visit by one Dokozo Mjiyako. Where will have Gininda gotten that letter? Akubeke manje uBrigadier Gininda iletha lena noma ke iphepha leli walithola kuphi? Angimazi kusenkantolo mina. I don't know, my lord. Ntengo ehenhleni ka ntengo wu ya emahlweni. Vaaki va le ka muganga leyi nga akelana na mindzelekano ya Mozambique na le Swatini va hanya eku chaveni. Miganga ya vona yi tirhisiwa ku ngungumerisa mimovha leyi yiviwaka laha Afrika-Dzonga. Ku vuriwa leswaku mimovha leyi yiviwaka yi pakiwa emajarateni ya vona loko yi nga si ngungumerisiwa yi tlula ndzelekani na vusiku. Leswi endla ku van'wana va vaaki va tekiwa tanihi swigevenga leswi yiviwaka mimovha. Kusukela lembe leri ntsena maphorisa na masocha va se va kume ku tlula 30 wa mimovha leyi nga yiviwa leyi a yi se kongome eMozambique na le Swatini. Nhlamulo Mabasa wa vika. Miganga leyi nga akelana na ndzelekano wa Mozambique Nkomazi va kombisa ku vilela. Loko u nghena emugangeni wa Dludluma ku tikomba ku ri ndhawu leyi nga hola, kambe loko dyambu ri pela migingiriko ya vugevenga yi tinyika matimba. Miganga leyi tirhisiwa ku ngungumerisa timovha ku ya ematikweni na akelana Mozambique na le Kingdom of Eswatini. Darata leyi tirhisiwaka tanihi ndzilekano exikarhi ka tiko ra Afrika-Dzonga na matiko akelani yi tsemiwile ku kotisisa leswaku swi olova ku ngungumerisa swifambo leswi yiviwaka eka tindhawu to hambanahambana ku ya etikweni ra Mozambique. The cars passed almost every day now, and it has become a habit that even some of the community members are involved in smuggling the cars. So it's becoming a really serious issue for the community and Komas nje at large. Nala ehlathini futhi nasamba sibona singakaphephi ngoba letigebengu tigcwele yonke lendzawo la avela kude loku right kulendzawo yethu.
la kule ndzawo yethu indzawo lencane kepha letindlu letindlula lana jiningi kakhulu ligwayi lindlula lana ama-indian bawandlulisa la kule ndzawo sesikhuluma nangetimoto asisabali timoto akulalwa busuku bonke tindlula lana timoto. Van'wana va vaaki va hehliwa hikuva va ri xiphemu xa migingiriko ya ku ngungumerisa timovha. But lelo buhlupha kakhulu lobo kweliswa kwetimoto or ukuthathwa timoto tiyothathwa konke ngalabo jozi kuphi tindlulise la endzaweni yethu ebusuku yova ngetipamu dutshula bandlule bantfu la bawelise letimoto ikakhulukati kutholakala ukuthi ngoba thina sinemncele lohlanganisa iSouth Africa neMozambique kuthi abantu bamave kuhamba lokuyiMozambique neSwaziland batohlala la event bantfu lesibatiko labasolelwako ukuthi ngathi ngibo laba ngibo lekuthiwa basisale timoto batuwelise. Kwalomu ko tlula makumenharhu wa vaehleketeleriwa va khomiwile hikwalaho ko kumeka na timovha leti nga yiviwa. Maphorisa ya xifundzankulu va kote ku kuma kwalomu ka makumenharhu wa timovha leti swigevenga swi nga ringeta ku tingungumerisa ku eMozambique kusukela loko lembe ri sungurile. Swi komba ku na mitlawa kumbe ti-syndicate ta vanhu lava yivaka lava fika nkarhi wun'wana va kuma ku va na movha kumbe u na movha lowu va ku va wu lava loko karhi u nghena a kaya ra wena kumbe le gate-ini ku hala ku pfula then u kumeka va ku tekela movha nkarhi wun'wana hi xitalo va khome swibamu. Vaaki va tiko ra Mozambique lava nga khomiwa lava nga kumeka na timovha leti nga yiviwa hi Musumbhunuko va languteriwe ku tivonakarisa ekhoto ya Komatipoort. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eNkomazi, Mpumalanga. Maphorisa va tise leswaku va le ku laviseni ka timhangu timbirhi leti nga humelela exikarhi ka malembe manharhu lama nga hundza etithoyileti le xikolweni lexiya. A ku si khomiwa munhu ku fikela sweswi. Mutirhikulori Mteko Mahungu u vika leswaku vatswari va chava leswaku lava nga swi endla va nga ha ngeta nakambe. Pimani Paloyi u yiveriwe vumundzuku byakwe a ha ri ntsongo. N'wana loyi wa malembe ya 4 u na ku tlula mavhiki yambirhi a nga se ya exikolweni. Ku hehliwa leswaku n'wana loyi wa ka grade R u pfinyiwile hi vhiki ra vumbirhi rakwe a ha ku sungula xikolo laha. Loko yi fika xibedhlele doctor yi fika n'wi cheka confirma ku ri ku na penetration ya tikomba ku ri n'wana loyiwani a nga va a rapiwile. Ene n'wana va tiri loko va n'wi vutisa manese a va hlamusela ku ri i botilonkulu wa xikolo wa ku mbala hembe ya ku fana na ya yena ya xikolo. I n'wi kume toilet a n'wi koka a n'wi lahlela hansi hi yena a nga n'wi vavisi. I teri loko a ku wa rila a teka voko ra yena a n'wi pfala nomu ku ri a nga rasi mathichera yan'wana va nga ti va ta n'wi twa ku ri wa rila. Mana wa n'wana u vula leswaku hambileswi n'wana wakwe a nge le ku kumeni ka mpfuno wa miehleketo u tshikelelekile swinene. Since the 26 sala tlhela hi xilexiwani ni n'wi veke kaya a nga yi xikolweni i chava na ku ya xikolweni ene a nga ha tlangi ku fana na vana van'wana hi the way a tlanga na vona hi ka wona. Ekule nyana ni kaya ra n'wana loyi a nga twisiwa ku vava ndyangu un'wana na wona wu rila hi mhangu yo fana na yona. Va ndyangu va hehla leswaku n'wana wa vona na yena loyi a ri na malembe ya 5 nkarhi wa kona na yena u pfinyiwile exihambukelweni exikolweni lexi hi lembe ra 2021. Mana wa n'wana u na ku chuha leswaku loko vulavisisi bya maphorisa bya ya emahlweni byi nonoka ku nga va na van'wana vana lava na vona va nga hlaseriwaka. No ka mokgwa a bolelang ka gona o bolela ro motho a dileng lotse o gona ana ka kwa sekolo ke ngwana sekolo. And then rena a re sa fila safe re no re tla re nga re ngwana ka se dula sa sekolong tshwanetse re anwa sekolong mara rena be re se re tshopelang go re ba bone gore ba tswa jwang ka sekolo motho wa kereiwo. Vatswari van'wana na vona va chuhela nhlayiseko ya vana va vona exikolweni. Bjale ra kgopela gore ka mo sekolong beke ye pele fela ba re tsentšhitše dikhamera. Bjale ke bone mo founung gore ba re ka bošiu ke meeting ke bona gore nakong dikhamera setse di tsentšhitšwe. Bana ba bagolo ba dia bo ma grade 7 le bo ma grade 4 nkabe ba ba tšeeditšhile. Maphorisa va vula leswaku vulavisisi bya vona byi ya emahlweni. The first case which was reported in 2021 currently it is closed. But should there be a new information which directs us, otherwise we actually follow any possible leads that comes our way. But with regard to the recent case, which is actually involving the 4-year-old, our investigations are going on. Pimani Paloyi wa mahungu ya SABC eMokgopong.
ntlawa wa machudeni University ya Technology ya Cape Peninsula ecampusini ya Belleville va boheka ku etlela ehandle ka tikete ta xikolo. Xivangelo i ku a va na yona ndhawu yo va rhurhela. Machudeni va ri va hlongoriwe endhawini ya machudeni laha a va rhurheriwe kona swa nkarhinyana. Va hava byetlelo vo tala va vona veri va amukeriwe hi yunivhesiti eka lembe dyondzo ra 2024 kambe veri va tshikiwe empfhukeni tanihileswi yunivhesiti yi nga tsandzeka ku va kumela ndhawu yo tshama. Machudeni va humesiwe endzeni ka khampasi eholweni laha a va tshama kona swa nkarhinyana. They closed the gates with the whole night. They just opened it now. We slept here. Now, as you can see, our beds. Hey, this issue is affecting us because now we're outside the gates and it's not safe here because now there are many, I would say, thugs that can rob us and take our laptops so that we can't study. On my own view, I think like they are trying or indirectly saying we no longer need you, we can just exclude yourself, you see. University veri vo tala va machudeni lava eka nkarhi wa sweswi va etlelaka ehandle ka khampasi ya le Belleville eCape Town va fanele ku tiyisa xiyimo xa vona xo amukeriwa. The reason you see a lot of bags outside is because we are only allowing students who have an actual registration and an application positive result to come within the gates. Overnight, we have managed to house 100 students who were seeking temporary accommodation, so we're really glad to have done that, and the process continues today. Machudeni lava nga le campus na le Cape Town veri va langutana na xiyimo lexi fanaka. Machudeni va fanele ku pasa tidyondzo ta vona hi 60% ku fikelela ku kuma ndhawu yo tshama ekhampasini. University veri va le ku ringeteni tindlela to hambanahambana ku pfuna machudeni lava fikelelaka ku nga nyikiwa ndhawu. Nhlengetano ya switshembiso swa nhlawulo ya vandla ra DA yi ta khomeriwa etihofisinkulu ta mfumo wa tiko eUnion Buildings ePitori hi wa Mugqivela walowu. DA va ri va lava nhlengetano yi va kwale matimbeni ePitori ku nga ri etimbaleni ta mitlangu. DA hi swiendlo ni marito yi le ku gongondzeni etinyangweni ta Union Buildings. Murhangeri wa vandla u andlale xiyimo xa tiko lexi hambaneke lexi nga andlala hi President Cyril Ramaphosa loko a pfula palamende vhiki leri nga hela. The scale of change that this year's election will bring is unlike anything that we have witnessed since 1994. For the first time, the ANC will lose its national majority. For the first time, the ANC will lose its majority in many provinces in the country. And for the first time, the DA has a pathway to now enter provincial and national government beyond the borders of the Western Cape, while also winning our flagship province with a bigger outright majority. DA lava Afrika-Dzonga yi tiva leswaku se yi fikile. Swirho swa yona swi tiyimisele ku antswisa swilo laha tikweni. Vativi va ri hungu ra DA ri kombisa leswaku va lulamele ku fuma tiko. It sends a message or a potential message that says that the possibilities that the Democratic Alliance could be in charge of the state. And remember, the Union Building is the seat of the presidency and the executive. And I think the reason the DA has chosen that is to prepare citizens and to boost their campaign that indeed we're having a rally where we're actually going to be doing our job as the next government. DA teke xiboho xo simeka tsalwa ra switshembiso swa nhlawulo endhawini leyi hambaneke eUnion Buildings. ANC, EFF ni IFP ma hlawule ku tirhisa xitediyamu xa Moses Mabhida eDurban. KwaZulu-Natal xikan'we na Gauteng hi swona swifundzankulu leswi mavandla hinkwawo ma tsakelaka ku kuma tivhoti to tala tanihileswi swi nga na nhlayo ya le henhla ya mavhoti. Kambe ku tata switediyamu a swi vuli leswaku swi ta va tano ni hi tlhelo ra tivhoti. Ndowu u ri xa nkoka i ku mavandla ma kondletela vanhu ku huma va ya vhota hi siku ra nhlawulo. Hambi swi ri tano Steinhuisen u na ku tshemba lokukulu. In April last year, I announced from the floor of the Democratic Alliance's Federal Congress that my party would commit itself to forming a moonshot pact
with like-minded opposition parties. I vividly remember how, at that time, many commentators rushed to simply write this initiative off. President u languteriwe ku tivisa siku ra nhlawulo n'hweti yi nga se hela. Yisa mahlweni Mahungu eka SABC. Nhlangano wa timasipala SAGA exifundzeni xa KwaZulu-Natal wu lava leswaku ku simekiwa tikhoto to hlawuleka leti nga ta tirha na milandzu yo dlayiwa ka van'watipolitiki. Ku tlula 20 wa vakhanselara va dlayiwile kusukela hi Ndzhati n'hweti leyi kusukela hi Ndzhati lembe leri nga hela exifundzeninkulu lexiya. Nhlangano wu vile na nhlengeletano ya mahungu eDurban. Khanselara wa IFP Ndukwenhle Duma kusuka eka masipala wa Nongoma u hlaseriwile no dlawa endhawini ya Mtubatuba ntsevu masiku lama nga hundza. Hi nkarhi wa ku hlaseriwa ka yena vana va xikolo lava va ri kusuhi va khumbekile laha ku nga balisiwa n'wana wun'we xikan'we na ku tlhela van'wana vambirhi va vaviseka. Mhangu leyi tise ku chava laha tikweni tanihiloko tiko ri ri ku lulamiseni ka nhlawulo lembe leri. Loko a vulavula na va Mahungu mutshamaxitulu wa SAGA eKwaZulu-Natal Thamintuli u ri ku dlayeteriwa ka vanhu swi kavanyeta vufambisi eka mfumo wa miganga. Nhlangano wu vilerisiwa na hi ku nonoka ka khomo ka swigevenga. Hi 2018 xiyenge xa vululami na vuhlayiseki ku rhumiwa hi President Cyril Ramaphosa va thole ntlawa wo lavisisa mafu lama fambelanaka na tipolitiki. Ni hambi leswi va nga kota ku khoma van'wana ka ha ri na yo tala milandzu yi nga si pfariwaka. Wun'wana nandzu i wa ku dlawa ka khale ka matsalani general wa ligi ya vantshwa ya ANC Sindiso Magaca loyi a nga dlawa hi 2017. Vavanuna va mune va ha ri ku tengisiweni hi mayelana na rifu ra yena. On support of a special court that will expedite cases which are related to the political killings, and we believe that that are all actually recommendations that can help to see the mitigation to these prevailing killings. Ntulu u ri timasipala ti fanele ku tiyisisa vuhlayiseki bya vakhanselara. We are making a call as SAGA that everyone who is earmarked by the recommendations to have a role to play really must take this serious, because we are losing souls. You know, when a councillor is killed, it's not only a politician who's killed, it's a father or a member of a family, living orphans. Apart from being a politician, is a leader of the society with plans of development in that particular area of the society. Mfumo na mavandla ma tipolitiki va tsundzuxiwe ku landzela swibumabumelo swa khomixini ya vulavisisi ya Moerana leyi a yi lavisisa ku dlawa ka van'watipolitiki. SAGA va ri ku fanele ku thoriwa vakhanselara lava nga na tidyondzo to karhi. Mali la kaya randi ya vevuka loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 19 rand 6 cents, mpondo i 23 rand na 94 cents, euro i 20 rand 44 cents, kasi pula tiko akula na Botswana i 1 rand 38 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,991 a ounce, platinum i $898 a ounce, kasi nxavo wa oil mbesi $83.53 hi mphongolo. Murhangeri wa nhlangano wa bolo wa tiko SAFA Danny Jordan u ri va tinyungubyisa swinene hi matlangelo ya Bafana eCote d'Ivoire. Bafana va fike laha kaya erivaleni ra OR Tambo eJoni hi Matakuxa. Va kume timendlele ta xiyimo xa vunharhu eka AFCON naswona va amukeriwe tanihi tinghwazi loko va fika eOR Tambo. Vaseketeri lava va tsakile swinene va vindzukile ku ya amukela majaha ya Bafana. A va tikeriwa hi koka rinoko ra nhlayo ya le henhla ya vaseketeri eka mitlangu ya vona malembe lawa nga hundza, kambe tlangelo ra vona ra AFCON hi lero nyanyula vaseketeri. They have our support 100%. We love them. Every little minute that we spend celebrating them is worth it. And we say we go Bafana. From here it's one way and it's up. We are so proud for our boys. They've boosted the confidence. We know support was going down for years, but then now we're also looking forward to go to the World Cup. I'm very proud of Bafana for the first time since I bought this t-shirt, wearing it for the right reasons. Bafana va kumangi mendlele ntsene,
kambe va tlhele va teka na sagwadi ra fair play. Mukapteni wa vona Ronwen Williams u hlawuriwe tanihi goalkeeper of the tournament, kasi mutlangi wa le xikarhi Tebogo Mokoena u le ka AFCON Best 11. It's amazing. You know, it does wonders for someone, you know, like myself, like a lot of the players, you know, to see that everyone cares and they support, you know, because we don't get chance to interact with many people. So we appreciate the support and, you know, long may that continue. Sweswi Bafana Bafana va lava ku ringanela ku ya eka 2026 World Cup, naswona ntlhontlho lowukulu wa SAFA i ku va xipano xi yisa emahlweni tlangelo lera kahle. It was a wonderful morning, best reception in many years. But we are very happy. Our teams are performing. Banyana are the African champions. They are number 2. And this team is the 3rd best team on the continent. Afrika-Dzonga va ta tlanga mitlangu yimbirhi ya xinghana n'hweti leyi taka. Va ta tlanga na Andorra eAlgeria hi siku ra 21. Va nga si ya tlanga na Algeria masiku ya 5 lawa landzelaka. Va ta va tilulamisela ntlangu wa vona na Nigeria wa ku ringanela ku ya eka mphikizano wa khapu ya misava. Va ta tlangela eNigeria hi siku ra vunharhu hi Khotavuxika. kasi ndlela leyi mahungu lama mikhomelweni ka siku ra namuntlha man'wana ta va kona nkarhi lowu taka. Vito ra mina i Musa Mabona. Riperile alangsele leswaku maxelo namuntlha hi khomele yini kona ku ta khanisa timpfula na moya wo titimela nga ta kha nghenelela loko hi langutisa kona kwala xifundzeni xa le Limpopo mpfula ya kona kwala ka 30% yi ta va kha yi langutiseriwini tindhawu tin'wana ta kona kwala Pitori xikan'we na kona kwala a Eastern Cape laha Durban na yona nga ta kha nghenelela hi moya kambe Western Cape eka siku ra mundzuku ku ta khanisa mpfula ya kwala ka 60% xikan'we na kona kwala Eastern Cape laha Gqeberha na yona nga ta kha nghenelela hi mpfula ya matimba kona kwala ka 60% ku ta khanisa mpfula yo vevuka loko hi langutisa kona kwala xifundzeni xa le Limpopo tindhawu tin'wana ta kona kwala Limpopo kambe na kona a Johannesburg laha mpfula yi nga ta yi kha ya mahlweni kambe ka swilemukiso swa mindzuku ta khanisa rintshwa leri nga ta va ri ri kona loko hi langutisa kona kwala Northern Cape xikan'we na kona kwala Free State tindhawu tin'wana ta kona kwala Northwest leyi nga ta yi kha ya mahlweni ku ta khanisa rintshwa na moya lowu titimela lowu ta languseriwa ku va wu ri kona loko hi langutisa kona kwala KwaZulu Natal laha kona kwala Durban mpfula yi nga ta ku ri na moya lowu nga ta va wu ri kona kambe ta khanisa mpfula ya matimba moya wa matimba ni vula kona kwala Pitori maxelo ta khanisa ku hisa swinene xikan'we na kona kwala Johannesburg Bronxspruit na kona Springs Soweto maxelo ta khanisa ku hisa eka siku ra mundzuku kona xifundzeni xa le Limpopo ku ta khanisa maxelo yo hisa swinene loko hi langutisa kona kwala Messina Lephalale na kona Thabazimbi kambe Giyani ku ta khanisa maxelo yo hisa na kona ku hisa na kona loko hi langutisa kona kwala Phalaborwa xikan'we na kona kwala Atsanini na kona Polokwane maxelo ta khanisa ku hisa kona kwala ka 33 wa degree a xifundzeni xa le Mpumalanga ku hisa swinene loko hi langutisa Skukuza Standerton na kona eMkhonto maxelo ta khanisa ku hisa swinene Mbombela xikan'we na kona kwale Middleburg kambe xifundzeni xa le KwaZulu Natal ku hisa na kona Ulundi na kona Afrahead Lady Smith na kona Pietermaritzburg maxelo ta khanisa ku hisa swinene Durban ta khanisa kona kwala ka 33 wa degree kambe xifundzeni xa le Eastern Cape Mthatha ta khanisa ku hisa na kona Komani na kona Croddock Graaff-Reinet ta khanisa maxelo yo hisa ku ri na maxelo le hansi loko hi langutisa kona kwala Makhanda xikan'we na kona kwala East London laha nga ta khanisa kona kwala ka 23 wa degree ku ri na maxelo le hansi loko hi langutisa Western Cape laha Vredendal xikan'we na kona kwala Hermanus Cape Agulhas xikan'we na kona kwala Cape Town maxelo nga ta khanisa ku va yi ri ehansi kambe Beaufort West ta khanisa maxelo yo hisa xifundzeni xa le Northern Cape ku hisa loko hi langutisa Kuruman xikan'we na kona kwala Appington Kimberley ta khanisa ku hisa swinene ku ri na maxelo le hansi Sutherland na kona kwala Calvinia Springbok ta khanisa kona kwala ka 22 wa degree a xifundzeni xa le Free State ku hisa loko hi langutisa Sasolburg kambe na timpfula ta kha ti ya mahlweni Bothaville na yona ta khanisa maxelo yo hisa Frankfurt yi ta khanisa maxelo yo hisa Bethlehem ku hisa xikan'we na kona kwala Welkom Bloemfontein ta khanisa ku hisa kona kwala ka 36 wa degree a xifundzeni xa le Northwest ku langutisa maxelo yo hisa loko hi langutisa kona kwala Rustenburg Potchefstroom ta khanisa maxelo yo hisa Klerksdorp na kona kwala Mahikeng maxelo ta khanisa ku hisa eka siku ra mundzuku hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile